Čekaj, na 1 moram krenuti, jel? Da dobijem boost. Na go. Boost. Bome me nećeš pobijediti. Aha. Ne znam. Htio sam te puknuti. Kak si prošao? Kak si prljav. Aleluja! Ja nisam prljav, perem se svaki dan. Ne! Ajde, respawnaj. I to će mi sad, da, sad mi već gotovo, nema šanse da pobijedim. Osim ako ti ne upadneš negdje. Ali ja nikad ništa ne pogriješim. Ne to. Šta ako te ja natjeram? Bilo je zanimljivo dok je bilo zanimljivo. Što nam je... Kad ćeš opet dobiti DNF. Nema šanse. Mislim da si ti sad imaš... A daj čekaj me malo, aj čekaj me. 10 sekundi, može? Pa da, 10 sekundi. Ajde, 5. Dobro, čekaj. Ajde, 1. Ne, čekaj da završim, evo respawnam se tako da ti je svejedno. Evo, respawnao sam se, Ti može sad? nikad ne ti nikad ne pogriješiš, a? Aha, na ovu rupu si pao, jel? Da. Ajme, i ja! Šta je ovo? Aha, kroz to. Pazi, da ne staneš na koju mi. Kako prljavo igraš. Kako prljavo igraš. Koliko krugova ima? 3, samo moram paziti da ne stanem sad na svoje bombe koje sam stavio. Isuse Kriste! Ima tih nekoliko! Nemoj! Bezobrazdiće. I još to ovaj mali prolaz, ne mogu ih izbjegnuti, čovječe. Pa baš zato, savršeno mjesto. I još jednom. Isuse Kriste! Eto, palo mi je tijelo na 3. minu, pa nisam mogla. Bye. Luka, igraš prljavo. Da, znam da igram. Drugi krug. Ne, nije još. Gdje idem? Gdje idem sad? Stao sam na svoju minu, fuck. Ne! Pao sam prek svog bicikla. Čovječe, upiću se. Pa gdje sam ja trebao ići sad? Ček, ti si ispred... Pa gdje trebam ići? Opet sam prek svog bica. To. Vidite dole. Gdje trebam ići? Ja trebam ići. Tu. Ja sam skužio. Kroz to Da, ti trebaš kroz to, ja sam tu već bio davno. Gledao sam tebe. Ne bi se usudio možda mi neku minu staviti, okej? Jesam, ali nemam više mina. Otkud tebi toliko mina? A 5 ih imaš. Nemam, jesam imao 1. A zato što ih nisi kupio pametni. Moraš ih kupit. A ne, dobiš ih besplatno. Dobro za znat. To je u stvari bilo fora da ti daju na utrkama besplatno. Pa da. Zašto mi je taki FPS dropo se? Nemam pojma. Daj čekaj me, ajde sad 10 sekundi. Okej, čekaj, sad ću sam tu zaustavit se. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajde, čekat ću te još malo. Ajde. Ja bi tebi uzvratio, ali nikad te neću čekat. Da, kad sam ja predobar. Ili zato što si već puno više igra od mene, ali okej. Dobro, krećem. Ajde.
Mislim da ćeš opet dobiti DNF. Nemoj me. DNF za Bartola. Kako ste već gotov? Još malo, ja mislim. A ne, ima 3 kruga. A, Oh da. my god, ima 3 kruga. To je Ne, onda. definitivno, imaš još puno, znači ne isplati da se čekate. Zašto? Pa ja, to je lift. Ja sam sad u onom jezeru. Kaj već je rijeka. Ja sam sad kod lifta. Kod lifta. Ima lift. Da, vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Evo ga, drugi od 3. Drugi krug. Prođi. Lift! A tu je lift. Ajdemo na drugi lift. Ajme meni, pao sam. To. Tak mi treba kad sam ciljao da ti bacim minu. Sa cijelo vrijeme sam gledam ono u pola. Joj, ne, čekaj tvoje mine. Ne, nisam ih stavio, slučajno sam bio stao na svoju. Odnosno nisam, ali sam prošao pored nje, a ove ostale ništa. Nemam ih. Aha. Ajde. Evo ga, ja sam na drugom krugu. Makar nemam pojma gdje to piše. Onda ti neću baciti Di, previše pokupi mine. checkpoint! Čuješ? Neću ti onda previše bacat mine, ali to onda nije fair. Može. Ne, išao sam right wheelie. Bacit ću ti samo ove 2 mine kaj su mi ostale. A daj, ajde. I Znači, to onaj jednu- prolaz. Jednu ćemo baciti ovdje. A drugu znam gdje ću baciti. U prolaz. Ne, druga neće biti u prolaz. Nego. Da, neće biti. Oh my god, prešao sam svoju minu. To! Nije moja, sigurno. Ali nisam umro. Kravo. Zato što sam ja predobar da bi umro. Ja sam isto stao na svoje, ali nisam umro. Jesi umrati kad si ciljao rupu? Jer ja nisam. Oh my god, znaš kako dobro mi je. Vidio sam je i onda sam... Ode Bartol. A vidio sam je što je najbolje. A znaš kak je druga mina dobra, čovječe, nećeš je skužit. Vidit ćemo. Najvjerojatno Nema ono na šanse. zidu. Nema šanse da ćeš je skužit. Jel u prolazu, samo mi to reci. Kako sam ovo, nije u prolazu, kako sam ovo uspio. Nije u prolazu 100%. A di je? Već ti reći gdje je. Ako je iza znaka, prošao sam ga. Nije. Nisi na onaj uski mali tanki prolazić, valjda! Da, jesam. I kako bi ja to sad trebao izbjegnut? Pa nikak. U stvari možeš s pištoljom upucat. Prošao sam. Nisam je ni Nije ti vidio. umrla. Nisam je, kad si je na kraj stavio. Da, na zid. Nisam prošao, samo sam skrenuo malo prije kraja. Oh my god, sad ću ja 100% na nju kad se budem vraćao. Ne znam, di si ti? Ja sam ti kod one velike rampe. Aj, Ne, čekaj nije još malo, nije čekaj još velika. malo, čekaj još malo. Čekaj ću te tam gdje sam te zadnji put čekao. Zakaj mi se tak FPS dropa? Nemam pojma, jesi u full screenu? Da. Možda je zato. Pa ne vjerujem. Aj, čekam te 10 sekundi. Au. Aj, dobro, Čekaj, bolje išta nego ništa. Kak se ide u inventory da kupim Ej, mine? kaj, možeš kupovat?
Ma da, ali to je jedini razlog zašto stajem. Evo Možeš mene. kupovat dok... A, vidi minu. A nije. Možeš kupovat dok si u ovom tu rejsu. Da. Cool. Kako? Nemam pojma, pokušavam naći. Pa ne znam, stvarno ne znam. Mislim da je prošlo 10 sekundi. Ne vjerujem. Uj! Oh my god, what the... Da ja radim? Respawn. Ho! I pogodi ko je prvi! Uhu! Kaj? I like it! Kaj? Aha. Kaj si tak blizu bio? Da! Goodbye! Oh my god. Marš! A shit! Ne! Crkni! K vragu! Bye. Nisam trebao to radit. Ajde, respawnaj se! Čekaj me! Ma da! Ček, gdje sam ja sad pao? Ajde, odi! Dole lift! Ajde, lift, gore. Bye. Di si? Ne, di sam ja to otišao? Haha. Jesam isto dole otišao. Sad sam ti dobro zapamtio da te više neću čekat. Ne, čekaj me. A sad sam ponovo izgubio. A imao sam tako priliku pobjedit. Koji stili? Nisi trebao me stati ubijat. Znam. A gle, ko zna, možda te stignem. Oh my god. To. Oh my god. To. Oh my god, ne, pao sam. Nisi, ne laži. Jesam, pao sam. To, ne I laži. ne mogu se respawnat, ne radi mi F. Ne laži. Vidim te, iza tebe sam. Joj, da bar znam kak iću u inventory da si kupim mine. Mobitel. Ne prek mobitela nije. Možemo napraviti jednu epizodu ono zezanja po gradu. A može? Mogli bi. Zar ja neću se više ovak riskirati i zezati ovak da radim salto i to, ono, pokušavam napraviti salto u zraku da ne bi slučajno sad izgubio. Idem te probati izgurat na DNF opet. Nemoj mi, molim te, bacat bombe, nije fair. Dobro, ajde. Već si bacio jednu. Nemam ih. A da. Yeah. Imam ove pipe bomba, ali to ne znam šta je. Da mi Oh my nisi... god. Pa paj bomb ti... Da, znam, bacio sam je. Šta je to? To kad onak dodirne odmah pod, onda odmah umre. Odmah eksplodira. Aha. Ja mislim, ne znam, nisam siguran. Jel eksplodiralo? Da, i ti si tu. Fulo sam. To. Dobio sam checkpoint, Goodbye! Ha? Tak, goodbye, dobio sam checkpoint. Ak, vrago. Oj, ne, sam da sad ne fulamo, sam da minu onu sad ne pogodim. Da. Jesi je pogodio? Ne! To! Prije sam skrenuo. Daj. Znaš je tak na kraj, to je ono najgore što si mogao. A ne, to sam, fulo sam, mislio sam da ćeš ići do kraja po zidu. Ja sam isto fulo. Odnosno, promašio je. Čuo, pucao sam te. Da, znam. Di si. A daj, nećeš dobiti DNF. Da, to je sigurno sad. A da, ja baš hoću da dobiš DNF. Dobro, znači. Blizu si mi. Jako blizu. Ovaj dio me uvijek zbuni. Mene isto. Uvijek mislim da ću crknut. I onda samo nastaneš odjednom. Vidim te. Odlično za tebe.
Ko je ovo krug? Treći? Da, ovo je zadnji. A daj. Čekaj, ajde barem pred finish lineom. Ma mrš, neću te čekat ni sekundu više. Evo, opet mi se na istom mjestu... Kaj? A gdje uopće krug FPS završava? dropu. A možda ti je tamo ono nešto, neka velika stvar ili tak nešto. Moguće. Bum. O ne, full sam na istom mjestu ko zadnji. To, ne, ja sam se zabio u stepenice. Koji si ti lik? Zabio sam se u stepenice. Stepenice. O ne. Oda. Ne lift, ne lift, ne lift, To, ne to, lift, to. ne, moram ga čekat. To, ne laži. Ajde, spuštaj se. To, spustio se. Ja sad moram ići, tu. Ajde lift. To. Koji? Da. Koji? Da. Goodbye. Koji si ti lik? To, finish line. Prvi. To. Kakva pobjeda. Kakva pobjeda na kraju. Što je, ostao si bez riječi? Luka, si živ? Luka. What the fuck? Goodbye.